Mercado sai fatin batoi no Lourenço, hori fa modo, no mosai uma basira hori buca Morris. Tu irmã acompanha a reportagem no BGMN. Prepara-ona. Maluco ouvintes no telespectadores. Condição Moris e família Niang, maksai sa supat ba família refere, at lori wansira ba Moris diak. Infelizmente, a família Balo nebe Moris vulnerável. Precisa de serviço macas, da ruma mas envolve wansira. No fim, o wansira lá concerne direito ao acesso à educação. Lá é uma opção selo balabarik sirane. Também exigência Moris e família Niang, obriga a a tu sai buca osang, onde sustenta a necessidade de família Niang. População Timor-Leste é o porcento hatun resendrua sei mori so situação vulnerável multidimensional o situação ne halola barak mak obrigado tem que buka dala o de apoio necessidade umalaran nian mesmo hoidade nebe keik ia dalang ninin ia mercado sira labarik barak fansasan balung escola no ia balung sai husi escola o dibuka osan atau sustenta necessidade lorong família nian. Mojinho Cipriano hotinang sam racing itu conhecido honoran atoi hanesan labari kida husi labari klubu kida nebe asumi ona responsabilidade bot nian ia família laran. Banghiran ia aman Cipriano husik siranain balo o sirania inan Juliana Joanita ia tinang riuro sam racing tolo Mojinho se escola mai beto tinang riuro sam racing balo atoi decide husik bangku escola quinto ano ia bobnaru podi mai buka Moris ia dili mas ke altura neba nia foin halotinan sanolo atau nia inan serviço hanesan agricultora nune laiha força atau selu oang naing walu sirne sekolah nune atau decidi sai husi sekolah podi faan sasan ia mercado taibesi atau iso samoda husi emasira nebe lori husi munisipio sira no faan filafali ia mercado laran. Makarak saya fansan, halo ni nama namun mati dari 2013 tinggi saya tes sekolah para mai fansan asnya para sudah fulani binsira hanu manusia sekolah nyama hites jam tinggi saya tes sekolah para sudah falsir nama ni negara agrikultur Fofong atau mai fan ia mercado taibesi nia hela hamutuk honia maluk sira husi munisipio Bobanaru nebe ulu kona fan ia mercado refere husi sira atau ia aprende no ikus mai bele fan mesak atau honia maluk sira durante ne sira fan ia mercado laran no toba ia mercado laran mai be hafoin vendedor hotu muda fan ia estacionamento no ne sira mos muda ho di fan ia estacionamento mercado taibesi Loran sira fan ia estacionamento no kalan sira toba de tia trotoar estacionamento ho di hen sira ni modo sira toba troka malu na indrua katolu toba uluk no selu kader kalan toba le merkalar mau fan ni antam toba ini kalau fan lar antam toba lar ini nahi biti tun toba itu to trotor lete udah ne ninggam hari ting tur antam toba lar dia antam mode ne Dalla rumah sira la toba durante kalan tomak ho di hen vendedor sira lori modo husi munisipio sira ho di sira sosa no mos hen cliente sira husi munisipio sira ni besosa tutan husi sira husi rendimento nebe nia hetan ho di ajuda nia maung alin sira nebe se iskola no kada fulan sosahan haruka banya inan no maung alin sira ya munisipio Bobanaru fo kono sira husma fo apa mati tuh ela mamare ne foba mau sambam sirhola negosio laos date kona bamanan mai be iha mos lakon
hanesan atoi nebe dala rumah lakon baing hira modo lafaan hotu to dodok mas ke senti tristi mai be idane lahamate atoi ne vontade atau continuo faan tama lakon kamanan ne parte ida iha vida negosio. Kami ini kan biasa punya semalam kalau saya kan ini mense karon ini kalau ida kalau kair tuh nanti rusi kono hari first tersilu. Ini biasa ini ada malu itu kira. Biasa karet tuh bukan. Angguna sih melur tama ini kan yang besar kusi mau bisi ya fat bili kusi melur ini. Itu kira masih tome ini. Karet tuh kan karet tuh angguna sih tama nanti jam 10, 11. Kalau masih mai kan lur karet tuh lagi remeh sih dalam karet di sini dah. Asal menaik kuliah masih 200, 300 nya itu nih aku faltuna. Farm ya tampil 10, 20 dapat. Sustenta per família sih. Daru yang melahor daru dorok sore. Daru menan daru melakon. Depende bayam hola deh. Quando sortia kanto holma yang holot keras. Quando sort lain daru holma saya dorok itu sore. Labarik sira hanesan atoi seiha idade nebe hakarak buka atu halimar honia maluk sira seluk mai be atoi hilidalan seluk sakrifikan ya tempo halimar no sakrifikan ya estudo hodi asumi responsabilidade ba familia. Ne tambo ekonomi malajura. Sini atau halimar tempo malaya. Kalau halimar te atau mor se matare. Namanya morta be kon itu lahare lahadia negen tusikal dorokon. Atoi iha mehi nebe bot ba familia ne Morris no bania futuro. Entre mehi ne ida makakarak atu loke kioske. Iha ne Morris fatin mai beda daune nia forsa sidauk to no nia promete se servisu makas atu lorong rumah bele realiza ne mehi ne. Ano itu nat lok kios. Modal sidak to fatin malaya. Lo que digo siak lo que fo siak depende ieret. Mas que atoi hoidade nebe seiki decidi hodi husik ne estudo mai beho condição Morris familia transforma atoi sai oang nebe foti responsabilidade familia decidi sai husi uma no arisca nia an mai Morris mesa kia dili atu no ne bele buka etu bikang ida banya inang aman no maung alinsira iha dader meu dia no kalan la bele falta no asegura mos ne maung alin sira ne estudo. Ia fating hanesan Lorenzo Magno, ho tinang Ruanulu, hanesan Mos, ho atoi husi munisipio Baunaru, parado husi sekolah, ho di maifaan modo ia merkado taibesi. Lorenzo ia mau aling naing hitu, no inang aman sei Morris, mai be decidi para sekolah ia bangku sestuanu, tambah kondisau saudi la permiti, nunenia decidi husik familia no mau alin ia Morris fatin munisipio Baunaru, ho di mai buka Morris li husi faan modo ia merkado taibesi. Sekolah tamat SD kelas 6 ba SMP Morris kona masait. Dia continua Morris kona kulit saya alimar to agora to bisnis valid. Lorenzo ho atoi hamutu kalau negócio sosa no faan modo. Ia tempo kala sira tobadet ia trotoar estacionamento nian, bain hira comprador ladung barakona, sira bele descansa uituan, mai betroka malu, balung toba no balung hader ho di faan modo. Bain hira ia tempo udan, obrigado sira tengki hader date no balung halai batoba ia merkado larang. Na bitan se kisi te terpal sans ne. Kuji kalon dar te terpal ma tobela. Tobe tortonetan. Vida negócio lorong makia mercado, sosa modo nebe vendedor sira lori husi munisipio mai mercado taibesi no faan fali ia mercado laran. Ho dihatutan sirne Morris lor-loron no apoio nesida de familia. Sira ala tos de. Ajura ali sira da sekolah. Bisnis buka tajura fala ali sira sekolah. Lorenzo ia mau aling naing hitu, non ia encoraja sira atau continua na fating escola, non ia compromiso atau apoio sira ne estudo. Sapa sira telefon mai no hola pos mina haru ko ba pamas. Bisnis buka sana ajura ali sira bela sekolah ba oin aventur fala.
Homang aling nebe barak nia confessa sei la bele hare sira hotu nia escola bain hira ba nível ensino superior nune nia husutulun ba parte relevante sira atu bele apoia nia mang alin sira nia estudo to remata. Bendito magno nebe faan modo ia mercado taibesi Cleorona sai hanesan maung ba atoi Lorenzo no sira seluk nebe baibain faan modo basic malu ia fofong bendito makapoio sira bain hira sira hakara kalau negosio ia mercado taibesi. Sa ini ami mau alin sira muan sira alin sira ibe sira mai ne ami mai permiro ini sira mai tanan ne anja buat amba orang moda rumah service bye anja ya merkani ne sira mau sira ada bus kenapa moda ne Quando lai hona ambil babu ko dormi sira nana man haru komos sira ladu atwa sekolah sira anja sira la Karena negosiasi. kami lah hanya ambilnya ni kan mai kamu tiap hati ni Usi negócio nebe sira halau nei forduni benefício basira tamba bele sustenta ne sira de família inclui fo apoio mang alin sira ne estudo balung to hetang ona graduação e ensino superior. Nana man haru komos sira ladu atwa sekolah sira anja sira la Karena negosiasi. Bendito mak ema ida nebe mak durante ne terus hamutu kosira ia udang no lorong manas nilaran. anja urut ni sepan helaran kata lorong kalan helaran ni lorong hitam monong semai atau mutu balan kalan tu helaran bisa agor ni emang hutit saya beri kami ini ami hari tamalaran ni tamalaran ni malah tamai ini memang itu ni hetan mono sekali dia ni kalan tu ini udan am tak aja am tak kayu macam sini Situação Morris hela iha mercado taibesi diferente tebes ho hela iha uma buat kik bot tenki uja osan atau uja haris fatin tenki selu centavos 50 to dolar ida tambah be iha mercado mos la suficiente kondisão Morris obriga sira lor-loron tenki hasai osan hori selu. Durante ne bendito ni acompanhamento basira nota katak mesmo labarik sira ne parado husi sekolah mai be sira ne hanoin diferente ho labarik sira seluk sira badinas buka osan ajuda sira ne familia no apoia ne mau alin sira ne estudo. Atoi tambah kansa ema orang tua sira ne pohon bani tambah dia mah mai buka osan ini para support ba anja para support ba anja binga mau ina nama si komplit ini si dia kita bos ina nama quando klik ona ne anja hela maga ama ona ne la velo nama hela peri ona ne yala dum la bel khair sirus Idade hanesan atoi Lorenzo no sira seluk iha idade produktivo no idade nebese sekolah nian no siramos hakarak sekolah no halimar hanesan honya maluk sira seluk mai betamba sira Morris iha familia nebe diferente ia situação honya maluk sira seluk nune obrigado tenki hili buka Morris ia dalang ninin tahan baloro manas udang no mahu ben atu hetang netik centavos rumah hori sustenta sirnian no familia sira nia Morris lor-loron. Atoi ho Lorenzo, familia ida husi % hatun resendrua população Timor-Leste nia oan nebe mak Morris iha kiak multidimensional. Lei inang konstituição RTL no Convenção Direito Balabarik nebe Timor-Leste ratifica ona prevê katak labarik sira iha direito atu hetan tratamento diak saúde hahan saudável no acesso ba educação no inang aman iha obrigação atu protege hirak ne mai realidade hatudu labarik barak Morris e família nebe vulnerável nune labele atingi sirnya direito sira no estado mose dau cria condição nebe maknaton atu sira bele hetan siranya direito ne.
Moris sila barik sirane hatur desigualdade social nebe max dau cremata e itania ler. Sira ela precisa de titania sentido de empatia, mas vemos atenção, proteção, no solução los, atu bem garante direito à educação, no Moris nebe dia. Espera kata ku si reportagem ne bele fahano imbe ita hotu kata futuro la barik sirniang mak ita hotu nia responsabilidade. Equipa cobertura, GMN.